2008 ebyo kwezi kwa mshanju omwaka ogu abatura okuruga mu kyaro ekya Rwarugambwa ekiri kushangwa aha Muhambo Town Council bakimukira mu Kyekango bwemeye kushanga enju ya chairman wabo Francis Chibeda eshire acid abantu abari kutekatekwaho kuba babire ni bamurwanisa ahabo shonga ezebyo butegeki. Chibeda owabira ryomwe ahari ba coordinator aba minister Henry Musasizi akagwera akagwe wanyime kushanga enju eyabira yo nayombeka eshire acid aha mabati ogu akatoreka oku abari kumuraniza ahabo byo butegeki ari kutekateka nkuno bakozire ekintu echo sana hura acid iri kunuka mu kwetorora naza mu compound nareba higuru na amabati gayimbikire iri acid iri kunuka na hetonyokire binyasi bihire ekigendererwa ne n'obuvuyo bwo bururu bakanje mu mpagire jogo nyuna hagira Musasizi kandi jogo nkamwaje ari kuza kuba chairman LC5 ahabira 2024 ebyo kwezi kwa munana omwaka ogu Edison Orichiriza okuruga mu cyaro echa aha Murambi omuri Kigarama aha Muhambo Town Council uri kugambwa okuba yabira ryo muhagizi owa Kenneth Jogo Biryabarema akashangwa ayisirwe kandi omutumbigwe guri omushagama ahankuto eyakacekano Kagarama ababire bariho bakoreka ngo kwitwa ko mugenzi kushemerire kwa kwabire kwinaka kwate na nibyo butegeki tubaje gutino mushango gubini tukatera akaruka kakora kikaho konkai batubona tino wajogo kagwa bakubona rihari bati kagwa ikwe abatere jogo tukakora mushango ushaba kugira ngo ibintu byo bururu bireke guterana bariro bururu bagarukire Kambara kandi twabari hanuya shimire kuranza kutwatura kurunji umucanga citu turinke nyinemu obwo okusherura obururu ahamwena no kutera karuru ako mwaka oguri kwija kari kwirira hihi tugarukire omucanga echa Rwanda East okurebe cy'abantu bari kugamba aha kavuyo akabire omukaruru obuhwire na nenchi ekibakubire nibena ngukikorwe omwire obwakaruraka abinji abutugerizeho kugamba nabo batorekire obwoba bagumize ngo batina kugambira ha kamera atakagira ecyababaho Chibeda Francis owubabire bashikirenje acid atorekire ngo nayetenga miliyoni ziri kurenga mukaga okubasagarukamu akombeka akaheza kurunji ogunagira ngo Rwango eriho eyamani ombwire obujogo ayikwesimba na Musasizi ngo habo kuba abahagizi babo tibari kwenda kurebana waza kwetegereza amabati agubashishire enshoze y'indimu erakwata miliyoni 5.3 musingi wagetaho nko mufundi ku muya Kampala ndashanga niko mu miliyoni mukaga n'umushobo so ubururu bwenye mahoro Rwanda East twatwire sutine shonga hakijaho bakanyihamba hije nabo barwendire abatakahura go buvuyo nko konka hashoba hija Musasizi ali na ba pereza nabwiti haije muvuyo nkogo konka ko hatahira mujogo ejogo yayanga yabajogo Chibeda nashaba ngo habeho enkwataniza nungi ahagati eyabyo kwerinda ahamwe n'abatura okubasisa akaruru okutura kurungi hatari mu kavuyo kona ono berendenda abo byo kwerinda katimu ya nanka office ya RDC nanka office ya DPC batagwira rubaju bahurira ngo umuntu wa Musasizi ari kuteganisa umuntu wa Jogo bamuhandoringe bahurira ngo umuntu wa Jogo ari kuteganisa umuntu wa Musasizi bamuhandoringe abandi batura niboreka ngo namazima hariho Rwango yamani ahagati y'abahagizi ababanta babiri kabandi munuya bagira mbweno okubagamba umuntu barahagira nanye nagira nti ndijo no muntu kunaze no ndijo no muntu nangwa yona ndahagira Musasizi kunaje no ndijo no muntu agira ngo kubanteganisa mu bantera konka banyata no murko bakanyirwa ngo abankwantiro ntu skuli banyata umutwe ababona nkeje mbwe nk'abatuzo bashanga bawushana habwe shonga bwajya barabatarahagira abantu barashwana ayene ngo kugira ngo terera nanka mbwira bagira ngo terera nanka ayenda kucyaza yo buhanda tayikonga kushaba karura aba nabo nibashaba abe byo kwerinda okwatse shongeji amani baba bari abo kujimaraho batuye nkaba defense barungi tutandikana na bakaruru
tugambireho na RDC owa Rubanda Eric Sewadingi okurabira ahasimu kandi ogwatorekire oku abe byo kwerinda batari kuzagaruka kwikiriza akavuyo kona ombururo buri kwija abantu barubana ntubashaba bagume bari kamu batakarwana abo kuboka rurune kazakwa kandi bo bagume ombicweka byabo akanakazano no kukuronda bebembezi amateka gariwo agukwata mu ntwe ne iratero ndijo abo haji so polisi yo natwabagambire icyange cya Rubanda East ni kimwe ahabyanga ibiriho muri Kigezi ibi abe byo kwerinda bahereze kutahesera nkagumwe ahamwanya erije kuzamu okwayahayana kw'amani omukaruru akari kuzakuterwa aha 2015 ibyo kwezi ko kubanza omunku 2026 Makraga gasha kwa Job na Manya aha bwa Tayari West omuri Rubanda.